지수 크리스타 오라게 리우자누 게 니세 베테 게 룰라세야웨 게 베뇨버 부티 게 비호비 응고츠라스 디우고부 게세 하이디 브로슐라레 게 비츠라게살라 게 대지에 비부츠야 보사체야웨 우고게제 게 차츠레요 지호바의 부티에 베테누 게토야 무부마토 베테누 무게메지니 지호바의 대축에다 베테 푸비 시스야 무누케게다 베테 맹우비 시스야 템히 베테 테갈호바 무노부티 베테누 자와 카스 우고즈야 지kel 하스 디 리게바 베테 맹우 츠지스야 지호바의 부차 베테누 미토 무품하토 베테누 미 무메지에 지호바의 부기야게자 베테 게토누 부기야게자 베테 베뇨도야 부프리야게자미에 맹우 쳇지스디오 부에 스고 페리 르느디 우겔라스디오 지호바의 부크리야게자 베테 베쿨레야 데리게르즈고 베테 베카와디오 게 크리에 게마사 이부 지호바 휘게디오 게 베뇨프스 노 파베테 세가바 게 베뇨프스 노웨 자부 자부자예 데체테루 프겔리오 츠리지 노 디토 지게즈 게 베뇨프 인게누 부게스 스고스 츠지스야게즈 게 베뇨프 노히고 세모르게쇼 베테 츠비히고 츠스 카비히고 츠세게즈 게 베뇨프 higo jido nru shuyawe. Non dienu jido buge sige mhidi. De zugeta pe de pubie shisiya. Nuki gata mie nipu no simye bie shisiya. Ta tse bagata mie no sugo tsepe kola siya geze gepe nyuwe. Njekal hasidi ye semorgo sho sugo sepe debie ye tsisiya geze 개변여부에 부디 뭐비가서 하노 테누를림 그뭐 테누게메 예가서 디호노 노히고 카와모 노히고 야세 히고 루고세 워티 소자호 쪽에서라 베지야웨 보가다우 디오바도누 시르니부 노히고 세워세 은로노누 히고 나워리 디소케 사호 디오바카 사호 팔라 게레조웨 히고 보가다우 디오바도누 히고 시자면 호슬리로 테즈쿠게즈 테누게메 예게즈 테누게 우게로츠게즈 게츠게느 제게세 게시게즈 제게세 테누게 슈티 제게세와디 워디 소자 하하누 타웨 무노르 푸티스코스 베티누 히고 멤히비디 히고 제워게슬라 베제야 이부 제호바 노비 노디토 노크루크레 그즈게 베뇨프 히고 부히고 카메루비 인기스 히고 게펠레비 인기스디 이부 제호바 디소자하고누 인크레메리 vor기리고라 베제야웨 제도니 부 제호바 히고 너쇼 요디 히고도 츠글레 호바지디 무 미부부게즈 얼츠게 소스 히고 츠게 테푸스 히고 푸베 시스누게즈 히고 스스 차야웨 히고 부제도 너쇼디니 부 제호바 테누르리 테누르리 테누케르리 무리제 노 너푸부 히고 케후라보 바시리 너푸부 히고 츠스제 너푸부 히고 누푸스제 예부 히고 니 프게즈고누 게차디고누 히고 니르느게즈누 예부 너푸부 히고 르츠스제 디 차야웨 노 히고 지크리우 노 히고 게야웨 히고 부치도라 워리 예부 조반 크크누누 인테정문하길래 무결리 무결리메 스프리제 디 차야웨 테누쇼게즈메 예부 노스메 누투벨로스제 테누게메 제게즈메 예부 노스메 누리 츠게 테푸스 테누게 르비에 우츠제 우누게 우게 로츠디
우게 마게 즈미고 니부 조바 노 스고스시리 크루이스제 니부 조바 천어디누 게메 예가바 미고 니부 노 스미르츠가 서로스 운는서제 니부 조바 이고제도 김해디 너쇼베시 니부 노히고 미부부가 즈시 프레바웨 이고부 니부 조바 노히고 제바가즈 노히고가 철 너바가즈 노히고 케기바가즈 이고 무수수 시리니 부조바 텐누베 데비 너쇼레 롭프 무게 토누누 히고부 너쇼레지 히고 로쇼부 제 도시리니 부조바 모즈누 길레게스 파레게 탱무 로쇼부 쓰리지 지수 그리스도 갈라기료자노 차세야웨 아멘.
Aji DIEKEPU lesson medidi haketchako to tekinye kusoku hidia kinye nunu hidia tenye gatso prashadyo. Putsugi tu pikebau pele yekeriko. Suko ukapye apostol ko kepetadie nu kepekro kechanu yekrada bicheketsunu mukechanu shasilie. Siki temiko ungopita Kekelamuna apostol koe ungogo muzasiko ke kracheshe. Siro penekilie ke geze kropo chedi uvie betevi hecheda. Uko uvieko mu unya urako zeliedi. Pomako sevo uko donu zofa ke bako vapilie. Siro uko tisonhe geze pochedi. Reshokinu u dikaseshe. Uko kinu nyekrada bichetze, ziu unu meje mu unisedi hachin hakrie. Siro uke penyo tse mu temi betem hodze terhurive, ziu nipu tisonhe ke lageliko bu uko salilie bazoda, nipu bu jabi bu DIEKEPU mu kerinem hogi shiji. Jie hapi nipu tsukiduko ke ngulie mu ke chati pe balido. KECHA UBC KECHRÜ Jesu Christa zanunu ni ko pette ke lucia we pette guri ni pu ginu vi mu ni ga basu hapele poti krukre ke mo hagunu habo se athu akatso lala ga su hachavor musuli ro. What is the role of the church in such times? Christa ke huwe haiga ti gunu kidi bo tsmor shoga mo kidi bo himo shoga ege ja ha se uthu ukatso seba mu utho udonuri chai how hase kercha segaza tibono ba social media platforms kono mike kari ke hu thau how ha kerchdi kitti ge jeri chaba ke huwe haisumo sho ke huwe haile mobade haile ba mode mori ke hubo haisile ige jase dinuri mu ke thunuri ke pu seba mikro boy ke hu thaga ja swai cha seba zo Miko boy ki hu yapie mu umeje puge je swari cheba Miko boy ha kornudi phale phali moga je ti ko bori je ke seba deri ke ti ge ja ha go chiri pothela chile mo mu chile genja ke kila mo na ke chega je haunu themie uthu ke leu umasiu se di ke ti ke bazo Jiva UBC library nu lessokopo lockdown ti nu prashadodi chale musuko donu the living church igeja lessadam yese gejo bo John Stott tu gesho nguli di suha prasha lessa ho ha prasad degele chenu hriga ke huwe kidi bom hega gejo suha se KETHODIE nu makechogo kenni wat samenyo se gejo suha nguli Acts 2:42 to 47 Bible passage how ugo per musi preba mu ordinary pia deri ke penofe puti ke kraza ordinary ke ba mori sibaden he gaza diego porhi ke sabonu ur chala se ya mu pastor ni uri fogata dio bawnu johan ker pengunu gaza gashunu pori hawa pusha sala ke penofe diowe weda yamo it doesn't get old Poti petenu ur cheke salala se ya Simhedi ala zowe makechogo ke ninu hikeba ki hu zasi ha go ha abu leka sala se ke zo ha chwe muchi do hanunu chaye ke miye go bo se ke zale na tha ke hi ke hu bo zasi kim hi ke zo go boga what are the marks of a living church igeza hawa ke tosuna ke penyofe Jerusalem nu Pentecost janye pokeme sarfu sidi temigo ke tu segasa suha zedi ke hu kere tho sedesha musuha ke ze mo hoshana paka chogo ke nye hedi ke ni nu hedi tenye permu mo ho menyoseliro lesha hawa tu Luke ke tsanuri zasi die ke pugaba su hanguli do
musala rigeba ki hu zasi ngugile keriu liro a learning church is a sign of a living church pasilin ka cha se umengu che ba ki hu is living here silien na ka ba se umengu che ka ki hu ugo hakechego ke nie verse hidie ke nienu ngugile sugo ukapie apostle ko ke petadinu shasilie isi han he Jerusalem nu ke me sorfu Bible school po sedekile mi ke chinu nu lesson nu tha jisue pethagasha apostle ko leshiki haunu Bible school haunu ke pethago chaga cha hripo nu lesson leshiki haunu mi nie semese vor ke pronu ke nyumie chega bam hi mo ke me sorfu ugo do nu ma chega ba ha hazedi Jerusalem nu ke pele mi ko mystical experience ke tekhragazam hatogo rabbi fobadamo de KETHODIE ha sili nadi termer ga ba su hangusha Christian me ke kari rofum hatho ke sigi ngugeja hi sengugeja mori ungom hatho rabbi lebadaya deri ha nungugile ke pelemi ko ukhapi ke penyo fak ke petha diunu shasili isi sala rofu ugo tsugaba ugo dunum hatchegaba zedi hanungu kile za sikire thowe ke penyu fdie ke pethanu ukhagasha su hanguliwe so one of the signs of being spirit filled was submitting to the teaching of God's word muhawa ke tholashe ke saunu pugashe pugashuze ke ketu gaba su hangulie ke masara fe subuga ige je suha ke tsogashi ugo johan KERÜSUO KERÜSENU kile ke to rofu vogeligi poto nigo chathabi ke to nu chisdo isi so the Holy Spirit is the spirit of truth mu Jerusalem ki hunu ke pelemi ko ke me sorrow fe how hai utsuga ba u chathaga ba how hazidi uto khapi apostle ko ke penyo fdie ke to se pe thaga ba silenadi uchikar nyo ga so hangule so siri ugo verse hidie senu ngula gelie Siki temyego ugo lepevi mu ugo ngo pita ke glamon apostle ko ungo hatogo muzasigo ke krachse easy ke pelemyego ucheka nyobie apostle ko ke petadie mu ungo mathogi chega su hanguli sla ke pugaba chakiriu a living church is a learning church pochai rigaba ke huwe ucheka nyobie ukhabe ke pno fadie sepe thagajunu shega jusu hangulie ke hokinu liro sala pastor mi ko letho mi ko DIEKEPU mi ko nipu DIEKEPU se petaya mu petamosho kitiki nuliro mi krno go ke penyo fdie se unyonyo tahoya mu petaya musimosho mo ke pelemie sala ke pelemie ke peteguri utho khabe ke pno fdie nu ke pno fdie permusile na ke mengu hauha ugi basimosho we sla ka chasa u UBC no member ko peteburi haigecha jorli se di chitiu no lusna UBC no UBC bu rigaba ki hubo chna musuli ro ke petha ke panafa ke petha di haunu u khagasha sigeza ke hubo chna we rigaba ke huza singu ke le ke newly ro a caring church is another sign of a living church hohova pi mu ho krohi geja ho kremu ho rogo geja ki hu isidonye verse ki ninungula gele ke pelemi ko ukhapie verse hidie ki ninungula gele ke pelemi ko ukhapie apostle ko ke petha dinu zo kemo ke pe kro ge junuri sigile so hanguli verse hidie ki ninu sugo ukhapie ke pe kro ge junuri shasile isi hanu kepe krogaja fellowship ikeje dioli ro Greek media koinonia ikeje se koinonia hauli ro ogomi ka kari pocha ho ha sibade koinonia mu koinonos ikeje dia hauli ro keze pochega ba ha pette ke hegaja ha puri uthyo sekrimo gaja ha pette se pochdi ke va phigeze so ha pubade ugo English nuli ro fellowship ke cha diawa pupia deri ugo fellowship ige ba mohojli ro surface level nunu chazu nunu bi ke prograba su hangu pe krada ya
Deri koinonya ke diawaliro THEÜNUO unu ke those ke ze pochdi ke bawa pu ke ba swangulie ugo make chogo chapter pengunuri hawa ngupe vi kolido koinonya ke chuwe ke chanuri phake ni pu ke ba swanguli do u tho donori honi hova phige cha mosesiri chazumie wa phige cha hani ha nguli do Lucas la make chogo ke ni hedie dienu hedie pengu verse agunu pu ke cha pelle ke lie ke ze krobo chdi uvie pette virhe chda isi die se ke za haunuliro koina dia hawa se verse hedie pengunu polaga cha ugo uvie ko mu unyara ko zelidi pomago sevor ugo donu chofaka bago wa phile isi papette virhe ga cha mu unyara ko ri zepie ho khrohi ke cha suha chege cha suha nguli mego boliro verse ha ko literally meji ga cha chepet ke yelavudi utyo utchuk kribie monastic community pom hegata jesi ke chri baya sidi ki junu themi go je ki remote to gata utyo utchuk kribie ki ju je ki remote di lu krigeta sige ja ko boriba deri hawa puba mo Jerusalem ki huwe unu ke those Christa ginu ke je ki krubo chegata ha le peja sege ja su hangulie ho khre ka thoga ja ke khriuli ro diunur bizo bukemo udonu pakajmie hawa khoi ke sha ke cho family gi ma ki viche ga mu hauliro u ke bause ka zaga shiginu chikile so hangu ki debori ke thoshi deri ki debori chireshi ki debori meyeshi deri ki debori hawa chireshi ma ki viche ga ma tho haunu ke pelemi ke kari chishile ki vi chap part together ki ri umezu umhajgi ukele chuwadaya sidi ma ki viche ga sa mi pette chelegenjele ke cha hawa se uto umeze chawaya hausa rofum ha probole isidi homie ledaya homiliro asa phanimo mimhidi mikro hilegenja isidi se umeze chawaya deri ke panofa demo shliro Corinth mi ko thafa thenyinu puga ke hu pori u ke theda mori mibu ponnu popepikile toidi pa khashalije ke so hapusha sala John stote puga generosity has always been a characteristic of the people of God. Our God is a generous God, and His church must be generous too, isi. Uke bause ke zaga shawa ke penyofa peleli gata grow. Zasi ke mi tobowe. Mu ke penyofa mi krohin gaza ke penyofa bogazala. Poke huri mi krohi mosho ke so hapusha. Jigi COVID-19 pandemic hawala timi ke krari. Graba mudi ke meje ke manga ka basoha batuzo mo Krista ke huwe utu donuri ke meje ka ba me krohi khoya shle ke vi poti ke vi sebowe sizo ke mo chazu miri member ke mo mie mori nan ke kri mejia ga chamiri krohi shle ke vi poti ke vi sebowe je do atho a chega ba mhiri uyubisinu ke krimego pette go chesia vorgezo diobadonu nipu zanunu katsanuri mipo mori ki cruise of gebabu gi nke bause ke zashedi pakevi chasha bije hawase petego cheseya Mother Teresa e pugezo dibo amhojigi basia musualiro not all of us can do great things but we can do small things with great love isikeche Dios po so hapusha ki deburi unishi Pakaja pichali muri ke krie ka jasedi pakacha cheleviwe ike so ha po pusha sala ho va pimu ho kruhi ge za ho kruhi khoya ga za how hai higeba ke huza siwe higeba ke huza si seuliro a worshiping church ke penyo first shogoba ke hu ke shoke hu idile livi ugo ma ke chogo ke ninu Jerusalem no ki hu jemu rsho ha mahoge chiki ma ke me ye ke nye se menyo mu ke tu se ba so hangusha
verse hidie kenyinu ngula ke लिए kepeli me ko ai ukhapi apostle ko dienu zogamo ni khada bi chigezunu mu ke chanu chigezu su hapusha verse hidie sornu pulaga sa siro ugo ti son nye ke ze pochedi rashokinu uti khasesha ugo kinunu ni khada bi chesha bi checha biết chế cho chiu unu me jemu uni sidi macham hakre ibata isi ki huwe me chike zer shokinu ke penyofa shoga chu su har bimo deri kiti kinunuri ki kruwe ke penyofa shoga cha ha sepes pecha sege cha su hangulie shigaba ke huwe sla me chike shonuri mu ki kru ke shonuri hanie ke ni ninu sepet sebaya ga su hangulie mu hau ugola lesson ke vi seponye ga su leba chitiu no ke pelemi ke kari ke hu san mo ga cha mu ke hu menguli mo ga ta ti bono ba ke hu we traditional thole e ga cha ke hu hazu jogor bi zebaya ga zole e ga cha ke lego krami mi da je hagori le ke zozo ke huwe ke penyo fa viezo deri temi tho chbaya ga zala vichi zo ke zo ha haki bori puli kenja sla ke huri potha chba tu zo deri ke huburi erdis mo sha ga zo no erdisle ke to la chaba mo sho deri suze di tennu nu ke par rasho ha sidi ke hu fuz mo sho zo deri ke hu thacha go mo di ke hu melle ga wa mori ke hu fun mo ga ta ho ha ke penyo fa me domo ke kala mon ke hu e ke penyo fa tho pe se ga sha ha tho bo ke chla chiki lockdown nu sop go la vor ke hu kinu ke se ke ko tho ga ja ha chale mo ba de putti ki debo hai vo de shi su ha simo deri UBC nu sunday me chi YouTube nu ke sho ke hu ha demo zo di ugo se vo le ja mu ha hala ke pno fa pe ziba chiki la liro hai mo sho ke chala hai bade deri poti ho la zo ma ke chu ha le ke hoe hai sibal ho ke se ke ko thola le ke vi poti vor tu zo ke chu ha pele mu hau tiu nu uch perpete go buri dioba me chi uch u banu nu zo shiri YouTube nu ke sho ke hu ha demo zo di ke ze ke penyo fa ba ke chu ha se pete go chelasun ta papo recipe hadza tepiu vorgaja modza mike kari ke hukino vor ke penyo fer sholi ke mo excuse ko pubaya anyonyo go ze rebalole igeza so hase umeze chwaya mori uki pete thormo gari ba mole mori gari nguli modaya le igeza so hari se umeze chwaya Sunday nyeri Mary more shodaya le igeza homie suri pudaya mori homiero ara Sunday nyer bi kerli tinguli ale igeza so hari pudaya homiliro at amos homogezala voke huli kenzele igeza ripuya mu haigeza chago se umeja chabaya de chiwe umeja ka hako ha puli kenzeden he igeza so hale temi peteri uchu banunu mi liuri muki kuri sande ker sho ha mi jile gi vi chabo bat prede sala akelegi zo chowe ha der ga bat tiunuri ker sho ke hu me jile retaro noe nton ke hunu ke penyo fakar shonu nke choka chala samo sho bigeta so ha sige zo ba nge ge zo ale sala Jerusalem ki hunu mohola gashiki papo nguge leusa ukor showe ke near show mu ke terhur show ge so hari mulaliwe joyful and reverent worship verse hidie sornu pugaza keze pochdi roshokinu uti khasesha mu kinunu nikrada bit sesha ji unu meje mu uni sedi machem hakre bagada so ha pusha mu ukeni haigecha hawhaliro kenni hawhaliro te dochle amo ge so hale tennu nunu ke par
백클리겐 저거저 게 니게 토하와 부바데 무 우르쇼에 하이모쇼 그저 소항울리 지수에 울라시게셔 시에셔디 힐라시게다 우게 푸마고 누누 우피게셔 하와 버짜 시투리디 부 프랄레겐 저거저 게 니시디게 번요 퍼스트 쇼가 하와 부바데 시조게 뭐 우고 verse 세 디노링우길레 시키템미고 우고 레페비무 웅오 피다 이시 웅오 피다 이시게 저 소항울리 예루살렘 누게 펠미고에 휘가바 무 웅오 마토 치시야게 자게 페뇨 러셔게 즈누 웅오게 자 우고 웅오게 자 보자게 페뇨 품 하토고 레무 모호디 테후세게 페뇨 퍼츠게 소항울리 살라 차세우 레게 살라시게 휘가바 게 후에 게르쇼게 후에 무 우르쇼에 기티게 누리 무게 쇼키 누리 게 미바야 시조게 뭐 우르쇼에 게 니게 토무 테후게 토세게 페뇨 퍼스트 쇼가 자 수하 치야 휘게바게 후자시 ngukilie diuliro an evangelizing church isi japu chegaba ke hu japu ke cha ke hu isi ugo 지게죠 기히게 후 아자시 세하고 하게 뿌리데 실리에 너가 저 하고 하세요 맹구 저게 저게 후 크리무르 고게 저게 후 게르쇼게 후 자세하고 하게 뿌게 바기 기후 하we 포티오포 세가주누 비세 데리 자푸 쳬가주누 델게 비세 자푸 쳬가주누 김히가 이시디 게초발리비 미케카리 लेगा जेरूसलम के हुए अपोस्टल को के पेथा दियरन गजा उच्च प्रको वाफी गजा मु के पेन्यो फर्स्ट शो गजा बिसे उगो नुन से गजा के हुपोनी इगजा लेदाया देरी पैसेज हाउ हा पर्सनली रो सिमोतो गजा स्वांगुली उगो ए दिले की व्यू से जापुत से गजनु मु का जागजनुरी थे हे गजा स्वांगुली मु हलियर वर्स से हिदे थेन्ये चोकेले सिनु सोहांगुलिदो verse हिदिए थेन्ये थेलागी ngugiले मुनि पुति सोन्हे कलाकेले को बु उको सालेले बाजोता इसी निपुए ति सोन्हे कलाकेले को बु उको सालेले बाजोता इसी verse हानुनु कि हु हावा दिलिगी विजापु किमहेशी केचसुहा ngulie के पेन्यो फर शोक रशोगजर बिसे उगो नुन चगजु मो देरी उगोए जापु चगज दिलिगी वी हाउ हानुरी जापु चगज नु थे हेचगबा सोहंगुले स्ला verse hanu कि हु हाउ दिलिगी वी जापु चगज चासे किमहिशी के सुहा चासे ngulido किरियो लिरो के पेन्यो फतो मातो हा छकश सुहांगुली इंग्लिश नुलिरो verse के थेन्यनु and the Lord added to their number isi pochae apostle ko japuginu amhakivi chakasha japuginu mu ugor shoginu ke penyo fe themikasa pesege suhanguli hanu mapo lesmo so ke liro ni puwe ki hu zu ge zala we ukevi those u jao chseliro themi nu chega di chega zo chega digasha phathowe ke penyo phatho chseya hausi le moro utho hokibo japut sabari porizol nguli modi uchamezida ya mu UBC no ugo missionary mu evangelist mazabaya ga hagori haige tikobori zekese yaza swachya techakro bono japut sabari themi unuki dilimole igeza sedi pubaya sidi uchamezi ga swari chbaya 데리 하는 거길래 니뿌토 파토하하 치시야게서 수항물이we 자게 니올리로 니뿌토 바뀌니 자가 사가서 수하리실레 루게 포거저 verse 히디에 테니누 켈라kel레 고부vor 케펠미고 살리레 바가타 이시 니뿌에 기후누 vorkel레 메사미고부 켈라kel레 ngulie 무 켈라kel레 ngu길레 고부 기후누 츠프라 츠프레길레 소하링울리
sala kela ke lengu ke le mu ke hunu chu perch ke le ani ha ke zeta si zo mo ke zo hari silewe krista pelle ke le mi peteri ke pelle krotho se mo ke zo hangulie seuliro verse hide theninu sila ke le ti son ye kela ke le ko bu uko salile bazuta isi hanu lesson ke zo diuliro ti son ye isi Dili ke vi japu ma thoe ti son he chabaya mu ti son he chaba mo sho ke su hanguli Jerusalem nu ke huwe evangelism mu mission ma tho se program bo activity bom he ke su ha chawa mo activity bo program mo miri betawa mo deri go ti son he ke penyofa rsha ga bam heri bo japuri chegabala verse hidie theninu ti son he kala ke le go ko sali isi sala John stode polesha da bonu thugesha di hai ke bo pusha to evangelize does not mean to win converts but simply to announce the good news irrespective of the results isi pochai evangelize se gaje theminu bi ke dige chu pubamo deri po result chienguli mori delege view se pubazo mo japu chazo ka cha su ha puba we isi hawa ki de bori ke thoshi mission mu evangelism ha tho no themin nu chet ke dilemo di uchameje ta sho we po hi ke kri ke chunu japu chazo zoli ro ke panyo fa tho potit tu ye themin nu che ke disho no mu a poti khup khreka mo hagonuri kepenyo fa dilege vi mu po ke khresa ja puch lege vi pocha ke krabazo ge so ha se ugo pette chela son tha mi po culture kepenyo fa diese kepenyo fa ke khrese po ze ka za kha message po ke chepie mi po tsaka sha kepenyo fa zanunu mi po gim ha ke vi tsaka za inke lu ja pu ha se mi po ze ke ka za kha ha go ha pette ugo chilege vi ba prewe tiche ke kravo garagi AW Tozer igeza Christian mi krata ke mi semi bo pue hai ke diebo pusha 100 religious persons knit into a unity by careful organizations do not constitute a church any more than 11 dead men make a football team. The first requisite is life always isi pochae ke simie ke rapoe football team bo chile gen je ge hi temie thekye ge je kenan ge ja krothobo chega bala ke hubo chile gen je we semor sho ge ja ke re thos ke rizo isi ki de bori ke thoshi mu krista mu porof bu umje mu uchat uchat thau chega ba how ha bamoro shiga ba ke hu how ha chile gen zo mo krista ginu ke khre ke hubo chabaro za si di how ha muli viwe ke riu liro sala a living church is a learning church silin na ga cha so ha se umeng chega ba ke hu a living church is a caring church. Kremu ho go ga ke hu. A living church is a worshiping church. KERÜSUO ke hu. A living church is an evangelizing church. JAPU ke hu. Ke panafu chi do po die prakeli mu ke zakeli ha ko ha mo ho jaga sa so ha chutin. Akacha bo chu do. Ke tho ke penyo fa Jehovah no chi do poti poma ke ha khala su di ko bu ndie prala ke le rn ke le ke pu ke le olam pe jewe he go chignu ke pu ke le mhedi ni pu krista ginu ke ri ke hubo kim hi shi ke zo ha ke pu le te mu he go za si die ke pu ke le ha go se he vie chle na le no he cross je ni pu no he bu silien na ga za ndie silien na ga za ha se umeng mu che ga za ke hubo che je no he ke hubu ke kremu ho go ga za
ur gon ga za hawa se u mengu che ga za ki hu bo chji ni pu no he cross di hebu ker shonu to ke hesa ga sa ki hu bo chji si zo ga bo ni pu no he cross di hebu ZHAPU che ga znu viki he ko ga sa te he cho ko ga sa ki hu bo chji ni pu no ti do her che ga sa su ha pele di he kha kha sala ben se ya he고 하이디 룰라버가즈노 예부노 인디하고 하르나가 서비모데 처제설에게 비겠고 가비해지지 게 대지에 가변 저스디 예수 그리스도 자누 쳤어요. 아멘.